Gear up for the future with Quantum University. Write your success story with our new age programs that shall be amongst the top 3 most rewarding careers in India and across the globe in the next decade. One of the reasons why Quantum is a leading private university in India is these world-class partnerships which makes it stand out among the rest. Good afternoon, ELITETV ki test of cartoon ni mahau meng tawiru hamataram okche maru ngasi infala phongo pau se singi cartoon sing da cartoonist na kari haining ni ba kari phonong ni ba kari wakal khalan ni ba habdu myam thamjage am da lokat sage sanga express ki onthok pani da ajida onthok pani da hai ba cartoon si yengbiu yamna fajaba maru na koi Mahatma Gandhi ki murti amaga Jawaharlal Nehru ki murti amaga murti anisi wari sanabgi sinni ada Jawaharlal Nehru na hai moisi koi father of nation ni koi ki aduga India ki ahanba prime minister ni amana anotuma Bharat ke ningkha tamna bhona bada chowa thudang yaw ki bani the father of the nation the Mahatma Gandhi tholi at the same time Manipur ki ahanba prime minister se kapi gani India ki ahanba prime minister se koi Jawaharlal Nehru na oi gi baduni ade Jawaharlal Nehru sina hai Iron Man na akhoi degi hena nungsi mane akhoi degi hena chawba magi muti sagre thamban na torisi pen debona मैम जी खंगबदुन हंदक ता कोई थंबाल कांबुना सरदार वल्लभभाई पटेल कोई आयरन मैन है खंगदे म्यूज याम चावबा स्टेचू मा माय चौरांगना कोई की मीटर चामगा मरफुरी थोरमु वांगबा अदुबा स्टेचू दु सेमदना जी याम ना बयाम येंगनबगी पोनम ओइबदुनी अदेदा जायगी मुटी से पेनदबगी जवाहरलाल नेहरू हायरकपुनदा महात्मा गांधी ने खुमे साजासुनु कइदौगे मतम अमदा अखोइबु नुसिदबा मी थोरादी रशियादा लेनिन की मुटी थुगाखि वदमाइना तौरे हाइनगाय लेतेना Gandhi ne am chawthok na hairak paduni da anu sa haijida dum piningi ba thasi kai no kai michang mi khai na bi mong la tuan tuan mong da pu bi mong la thambal na to ise kai na haibki haina baduni da muti ni sina wal sala ga manung da leire ba idea dum yam da puthok pa phongdok pa yam da ta ko ega bvs ki am phaja ba kanon cartoon ne thamjage aduna aji Jawaharlal Nehru na haiba phom duni Iron Man na khoi digi henna usima ne ai khoi digi henna chawba ma gi muti sagre thambal na to ise pen debo na ada ada Gandhi kum kun sarasunu kaidoge matamam da khoi bu nusidaba mi thora di Russia da Lenin gi muti Lenin si loine Russia gi pam pu ni aduma thuga gi dunia mai to hengai te kaim khalunu ka ina ka Mahatma Gandhi na themjan bagi sendune amna phajaba pathang da leisina khoi thana le baki nei loire dana haibuduni loire dana ibsi yeng biyo adeda keno sina mapa sina khoi TV thabani haumal le ngang laik pari haiba ada haik tuni TV do haumal le angangi parikha to heba kaurbo na adama pas da khume magi parikha di mobile thari bene na hajikal chi angang sing se akhoi gi isa sungai loina mang ne ji to ise mobile se loina manga gre to an to game makhal mya ma leire ba thoi mya se na parikha ga ji chang dre adegi suna kanda khoi ranking system le roi grade system da leibini ha na dum pass ga fail ha bang oi don na kaim khan bitre kaina lai thok pa kangbu su yaw da na ti angang sing ji da noi ada sai se de na angang do like pa ba nungai ro na mapa na TV yin bu mama do na harak pone mai di mobile do ni pekha thari bene na hai sinu ngani hek chal ro school chal ro ni tuition chal ro ni hal ni mobile chak cha ba dum to oba mobile sing atani game sing atani karam thok da bu ha su yamna maru ba mo ba yam phajaba aduna ni haji leiba situation ji ur kan sida cartoonist ne khud tharak pune angang sing se do mobile do loine lup ga leire hai ru sia de toan toan मैम ने गेम सानबदगी हेक्ता एडिक ओइगदना मखुत को सुमाइना तौबा याव मैम को जि थेंगनग्रबदुनी अदु वफम दुनी थमै वफम जे दुग मथंग लेरिसिना खोय पोना फमगी बालो हे हाबदुनी बालो हे सिदि यंगबियो खोगी इलेक्शन में याना छिलबगी मसाई कैंडिडेट जे वोट खोम लाकबनी अदैदा मागी सेक्रेटरी सिदा हाय आइना हायबदो खंगिना मा जे हायबदो मा तल मा सोइदना कैदी वसक मैम सकरगा केम तौबो ngamdramnina मा हायबदो कीदना मागी सेक्रेटरी सिदा हायबनी से बखोई से अइना हायरदी थाजररोय नंग अमुक्ता हायु अइना भोट मेयादा हेक हायबसिंगदो कावनी मागी चमिनरिबा सेक्रेटरी सिदा हायनगी मोंगेदना प्रजासना खिरकपदुनी कनानो पेलबा अदगी मचु अनबा दुगा अखोगी कय हायतारे
all wine in new bottle na bottle dang sinba adu wine du di sindabagi pot laiba da praja sine khirak badune da praja mayam sida vote piu gaina ga hai ga do ji kai rak badune ma adan man hai badi kai mai secretary du da na ai se moje ai na hai su ta thaja ro moje na am ta hai hai bisi ai na hai bising do pot me da kaung ne na yam phajaba sisu wan tuk laiba cartooni hai dana thamjege mathang da lejina huelan paugi as loire hai badune ada koi TV discussion amagi kanoni da ulise wang bang to bagi da koi leirak TV kain thare pose da man haire amma sina hang pada amma sina hairak pane sai khum do sina arubi am hanglak kanona ada amma sina hai anchor duna lai ho kadra sarana am phajaba phom ni se da kai kanam ba TV se yaw bujano hai su uram mani ngai gi cartoon akoi cartoon sina karam banu ka ai sti to se dum leirak TV kain thon da to mayam sini ana su mayam su yoram su yai adu karam bando to koi khangdre ana sai da su ba idea du putor kan da koi yam lu na kanu kitang hang ho kan hai yaw jala adu ma de koi tawdre adu ma potuni adu ma to yoram ba yai adu su mai poto thabak pani matang da laisina koi naron thawdang gi hawa do leirang do haidune hawa do leirang do sida ngasai gi haji fau da koi candidate lauthok pangam da basi matang sida cartoonist na khut tharak pani kai haigana mama candidate lauthok pangam drise afaba mi haibadi pangtak sutak tawba thibagi ni ne na haji yamna haji ngarang su koi ta ya laungna dana koi tonagi baduni koi gi alaiba chief minister se asona kana thare ni hai adigi resign to ni hai government gi da resignation pisan bala ai kana ma se wa laungna ba sum tonga ngna ba koi ta gi baduni masum ma yam se dana haji si mayam panari kana to rakata gi na daga ji sitting leiriba RK agency pirakadra kaina tragana koi sobal kendra gi RK mo pirakadra kaina ga haiba mayam to ba speculation mayam lei ana koi speculation ngaktani aduna chap chaba ponama adu di koi nomination file to rakan du chap chana khangani kana to goda ge kai to goda ge du di adu gi phiyom du ni aduna mama candidate lau thopang ngamdri se afaba mi haibadi pangtak sutak to ba mi thibagi di ne na haiba yam phajaba sisu nukning ba chu oi ba duga manungda yamna sinda achouba keno ma leiba pudu uthokpani matang da leisina koi people's chronicle gini people's chronicle gi Saturday satire na adama election ngaktani the khanari singje adama haire this time election exhibits some changes ana sida ngatangi hagi election jedi ka ba ahuma kra purak pa yain khalli candidates speak and talk about electing dynamic personality and are vocal on public and state issues aduga mayam se kanama candidate to khoi ngang ba khoi leba ki issue da adu leba dynamic personality ba aduga are vocal on public and state issues adugumba leirebra khoi gi yamna vocal loiba state ki aduga public ki leiba issue sing sida dum buko leb so adu khara di ulakane duna this time election exhibit some changes candidates speak and talk about electing dynamic personality and are vocal on public and state issues na duna yeng batabani kana na kari torkada ge hoi almost congress ki di inera musung outer ge da kana to gada ge have lauthokre aduga BJP gi onadi khoi outer je thadu oidabagi manam leire manam de khoi ngarang national expo sabit patra na magi hoi x ta microblogging x ta magi microblogging platform x ta thagalakre moi maruina khoi JP Nadda party ki president gi madugi matung inna khoi hairiba keno side da Manipur outer gi onadi NPF da support torani hai wafam duni aduga gu Shillong gi na khoi NPP gi da aduga Nagaland gi na Nagaland NDPP da torani haibagi wafam mangrang thamgi baduni and yengsi kari lakada gi hai wafam du aduna jik ainere base energy ekoi ticket da ngai re BJP gi madu khangna ragadi yam nungai rani kana nei na basu ona outer gi almost NPF da support torani haibani na athador haibagi wafam duni ko thamisi Apazaba kanoni am nungai je ngasi gi diadumba ELITETV gi test of cartoon ni mahau matang isolation jere meng tabiru singbu ukana kuram zabolena kanene bethni jeri pinibesh
Gear up for the future with Quantum University. Write your success story with our new age programs that shall be amongst the top 3 most rewarding careers in India and across the globe in the next decade. One of the reasons why Quantum is a leading private university in India is these world-class partnerships which makes it stand out among the rest.